Fancy. Okay. Na CJ moframba omo mayim. Na abeto jade chede yi galamse Fancy mo be kan say. Galamse Fancy like galamse no akaye fama guza wotwa on famra kwando fama guza wotwa on famra kwando no CJ no na se moframba no wa jafa ehun ehun hey mwaka sami good ababi hwa ma no shame adime kata menka sa me good papa kako Daye na seje da boka tay ohun na ebo amane kwada hunu yeso mo ye below 15 years ena kwada yi enya kukudro eye cheso mo die mpanyifo na chi eye galamse no na oto da boka tay ne kwada ne bidin ko mo cheso omo no omo tumi ebi kura tumi kura che mpanyifo no na me ba abofra wakwada wujina he mfie dunum dumiensa dumienu mfie du na me medafie no otu me ba ne shamenem bese be yanwa so wo bedafie esa se esa na agya no mo ebo no ai ti se adwuma wo ye no to da bia na nkora no so mo di achi sua wo ho ntu na akoye sa na bi wo ho akora be kobo no na bia papa ye na papa no ye ntu akwa na mama na ye okwa na odinachi atwa abofra na dinachi ba ne senso ne kese dodo na so no omo nko school no ohun enti eno ni ade da oboka ta ye ka ho amane omo chese se no galamse no ye tan se nkwada de omo agim ti wani nya chichi ya eno ana da hayin eno a ena eda han ma no pa ya da oboka ta ye ka ho asem enti wo hye da oboka ta ma me nkọ honom na me fa eno mu amane emra krompo sije wonim se wo so afọ no hye for magudie so yen sase ni mu agudie obade e de adom yen samabu ginapo mene we kasai mantam dunsia na oman ni wori nyane mu asoafo sije wato nsa afro manyame yadoma wukuo da anopa wo mu nyina ebehie mu won kan ha na omakwakotena se e de no kwaredie adin komo atoato adwene ahwe kwan pa mo befa so galamse no oman no ebesia no animdifo de bi krompo suggest senke be ya nke wasa aban no e de ban etufu magudie to so se de babi adru no ena da bokata yi mu anso no yera imani Franklin Kujo ena chese osa aban krompo declare state of emergency sa galamse asema ye kan yensu wonso ahodo enei okosama epono enapo yiri no wo se state of emergency wo sa aban no emana ni eku ho na no so ye ma me na ye agent to so suggest sa awmampani akufo ne so afo yi ye ne woto nsa afra so afo mantam ni nyina mu no omofa ba na tufu bagudie so sa ye nketom sa ye kesiem na oman no empe kwan pa omo befa so aso niema no nyesa de asije de edi ye ni ma eba no eson pa eson da bokata yi eka eye sanhyemudie no ho asem na eno achi susu no the inquisitor eka kwada yi de na se ene wodi mu nkomo bebre ntimi nkomo pi ye papa John Dramani Mahama ye ne okọ file wo iso no bekwa wia na anopa ya de anopa akaba esimansi ama nkono abo ye ni jese o mampani abedi eche wotu franka ma MPP Alhaji Dr. Mahmoud Baumia wono aso dam kwanso ko EC akọ file into omunya file wie dia na kire se CJ adwuma no asase de ekwan mu da ho gidi na ye twen enti no ho asem wo ha omudu abampani dada Mahama Mfoni na ato ho de e wo de inquisitor ni masem na eno achi so no ye wura napo Matthew Poku Prempe no so ha se ne MPP supporter ba kwa panyi bi papa ya na tu wa hage mame na kasa na chese ho asem wo ha eno mo chese na po make strong case de ama mampani abedi eche ye Frankatuni de ma MPP ni nyina ne se ne nto aba ode na mo ewo free mantemo no sije ento abo no eguso dendenden ya ekoso na ninsem bia wode atudwa ya de sa wode akoto ahemfo ya omo ewo abrasebu kwaman kese ene eye mpanyifo ahodo bia wo honom ni nyina anim eso omo enhwe sa bato ne de ombeto de ma Dr. Mahmoud Baumia no abaye mampani esanse na ni sode hu na wode mo man no eso pa na ento abo free mantemo no sije se ye kase no omo chem sa ne namu Asen North wakọ honom na Asen Trans wako asebu abra kwa mankese constituency si nyina so no wabofam wo ma woni ahemfo ni nananom akwakosia edin komo de bokrata yamane yode aba the inquisitor emu eno no
na the Ghanaian publisher so aba mane na medical dia to anim no na wo hwe mu a yewura Joe Wise na se ye de obontoa na ntro na obo ni nyina no obo edema pokuodu sei yono no na ebe esi na nan ewa baton pesua no so no obontoa dendenden ese party for nyina ne omanfo won potamo nyina no enhwe no mofatumi no ema no na bibia enkoso dendede be kwai constituency na Joe Wise edisa adwuma no de maraf poku adu sei MPP parliamentary candidate o was baton pesua no so inteno so na wa ha de to constituency no omomo baton pesua no so nyina nim so omo hwe se 2 minute de omo bekoso adiama MPP na Europe kwadu sei wato aso asom omanfo no eno so wo ha na yema me Samira Baumia the Ghanaian publisher na eka ne ho asem yi so no so nto abo na jamu dendenden wo sei omampane abedi akire yono na etu franka adiama MPP se Ghana foto abade mano na obeye mampane asije ma me chese ne kunu no oti asem oye a listening leader inti kwan bia so no asem bia omde betu nanim no betie na waye so adwuma ediama omo second lady Hajia Samira Baumia ene de ato Ghana fo nyina anim eso mo nto aba ema ne kunu na okopie mu ewotumu na nanom atena konwa eho ena ne nto abo no de akwakodu asije wode sa de sei akoto omanfo no anim the Ghanaian publisher ena ebosa amane no na edanchen so a Mame fa enko Republic Press mu na fe amane eda ha so no me fa ento aso ento abono de eguso dendenden na CJ ye mame Professor Jena no pokwa jiman yo no ena ye frankatu ne be de chire dima NDC ne to aboard na mu ewo Western region no eguso dendenden na adesa odi ato manfo na nim wo se mema obia ema MPP amanyoko ne na da wom na say your MPP fo suban wo mo betena se ache wo mo komo edu abato afia ena na che so mu di mika gidi eye mpuntunwuma ne ade wo se mema sa project na wo be ye wo area ho no ena da wo se na MPP wo fie nwotwe asa project no anko betumi di aye ne nyina no manfa koto anya nkwan afia ma hunu sa ya abato afia braso mo be kwakoto aba no ene gidi wo mo de begina so ebeye wo se eye nada project no mo ye no eye project o mo de be to ma o mo vote e wo sa empotem won mo itime bia enye MPP ni e wo sa kwan no so kandefo betumi aboa Ghana na odi mpuntu abre wo mo no na eyo mampani dada John Dramani Mahama yotu franka edema NDC amanyoko no ono na woso manfo no eto aba edema no na bokata yi eka eho asem PNC so na no memenda mo koto aba oma yewura Bernard Mona eso no na ebe yo mo franka tuni na sije yewura David Apasara ono so ka akanse ni hu bi ekwobi akire krampo no wakoji injunction de to so no echese isi ene nipa bi kabo mu ewi abato ni mu into the resource ba ya a declare Bernard Mona eso ye flag bearer no onyi ntum ya da bokata ye bo amane se papa no shempo so be court na eno so no de sa challenge no aba abeto so da bokata ye ebo emu amane NDC amanyoko no wo mo twetwe for panyi ye yewra fififia vi kwete si jo be kai se na wo twetwe mu no na wo mo ebo amane so mo ni isi wo nhyiamudie bi efa abato na ye abato nkrata no eni sinto ne niam bi a nsisi so ama isi agepeni onyo ewo meeting no na Semba kwa ndisi kase isi enye no ene se enhyemu na omo ekọ no isi broadcasting no live na ba bi obi ahye bia okita mo bafon bia TV ho no enya bi enhye isi reply ndisi kire se meeting ni de omo nyoba en pepepe na so sa live broadcast ni de CJ isi se on to me enye wa refuse eno na yewra fififia vi kwete kire se kwan bia se isi enya wo mo ekọ meeting na ndisi be broadcasting live enti Republic Press na ebo ho amane enti sa meeting na NDC ni isi bekusia no wo mo ebe broadcast ba bia wo bia no ubenya bia hwe NDC for some almost on broadcast na se isi amakwan se nsemtwefo embra nhyiamu bia se ne omo mfidie ni omo gaja so mo de ko enti se isi o man nsemtwefo mane ade no enti no de CJ enti NDC amanyoko no wo se NDC to broadcast EC meeting despite rejection. Into omo de omaya hoboa. Na ese no na into omo be meeting wo EC office na so omo kwa koye won hefa. Ana no na be on new city be anya DC office anya EC office eye ba bi foforo bi a na ye hunu ti no eno ene de da obokrata yi eka eho asem e wo Republic Press mu a CJ medi mu amane amounti de aye de na de ye ya no CJ medase ai medase